U Presiden Kaseng United Democratic Party uba met ba lingdo ula kentu iki para Nongkitkam pantrei shitom knang ba onla ban kentiu ia Kaseng. Haba ajing kren haka jingalang pat ba jong Kaseng UDP Southwest KHASI Hills Unit ula ong ba kumki nongtre kidei ban burom ia kasur jong kibabun. Hasyawa kani lajit iki Nongkitkam Thymmai jong Kaseng nakabenta kasawai 8,000 hadu 8,000 kendai haga ba lajit ia uba Pius Marwen ubadai UMLA Karanikor ban longkum u President ka UDP Southwest KHASI Hills Circle bat ia uba Jaslan Roy Nongsit kum u General Secretary. Karukom trikam kalong ngikin top lang dia kibupun lang. Haka beribat karukom trikam. La kalong menyetai, la kalong hakaba ngia perkat kam, la kalong hakaba ngin sim ni kena karai. Nak kuapan kan skam ni, hama kurwan. Kejaka bagi pelong ke jelang tasi, haka ni kahon. Baka noben karai kan long. Halo, jom, kacing aji mut jom ibu pun kibala.